kardom pini nilihis news kar benon thanje bang phi sami monjumi teron pi non birtang to penaju ponitha patumi alam apot minggu sepak lang lo Kidamtang pai ni phai ECR ni longnit along alam kia phuthak ram tiron ahin pen KSA aphandia kachahan lapen KSA organisation aphandi li hodai ta manpeng pi lapen ibang ji anton li manpen igverji patumi longnit along isi agotna doi ko gela pulo ini di suputum kiloni long party to damlo lapen KSA somar peli ke chok ke heglong kusi nang chethan do ke somar tum ta dalang tum areng oddet lasi ini bang ta mili so ke hona joine jakong pen thuri kham ma atum han ni bita odik deto lasi labang ke ni ta chok si chok girsi ni ta la song ni jati so lapen rang uti phanta dia chang iglo lapen non ke wang ji do anta men ni isi kese to mata kuno ri tu majok aso marle chok si pusitame api apo phan jonai penle ari bang churung te ni sen ni ile ta iri churung a joine ni li ya nan chang iglo rat lakar benglong hamphang asong do an ban ni li ya chang iglo kardom pai ni phai hini arni Karbi Anglong District Mahila Congress Committee mai phikni kanam intipia phan Karbi Anglong District Congress Committee Conference Hall along Arjopon Karchomai along KADCC Dunmai Phu Dipali Rong Pipi XEM Asok Teron XEM Ratul Teron KADCC GS Mongwe Rongpi KADCC Congress ST Cell Chairman Puding Terang Youth Congress lapen NSUI atumahin penta cetong dun
me aku nek ono bini pe nang itu kan kado kali ya cuma halo kado Non kiwangji ni phai krip ho pai pai achiklo Bharat adet along Independence Day Katalon Ponjia Phan West Karbi Anglong DC SP Pencheng Lok Penang Anke Thekiding Atum Chitongsi Mesen Pen Labangso a Independence Day Katalon Ponjia Phan Mai along Chingwai Chingsai Ponlo Aning kanwang ason anle un e pusitami lake isi Bharat adeda phan arni kithi aposi Ladakh West Karbi Anglong along sitami talon pon nang kok popusi berta nang pachini don Lapen labang soarnia saikedeng ponji ke lamthe si kisu kachelang ahem kahomridam lamthe hini jel along ki jangatuma phan kahomridam penching lok thesere ki choson kiron pon lamthe ke thom lapen labang soarni cultural program hai pedopon popusi than pachini don lapen akaprek asai ana phan ke non eprang chingwai pon bom popusi nilitum aphan nang pachini don baithalang sopen khorsing teron Hills News Karbi Anglong Next point I will offer. The executive engineer PWC road Samdan will assist assistant engineer PWC building subdivision Hamdan. Dipu LAC pen kachetoy dun Monpeng MLA Sarbida Singh Inglengaphan Tribal Affairs Committee Assam Legislative Assembly Dispur Ahin pen Chairman Anghoy Kipekpon Kita na po sa kang ton punit lo lang ibom tamit Hills News Karbi Anglong